نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna-muna salam doa pakatan kataw tay manghuran amuyin simusugpat maripa pengajian nato atau programa nato ini insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan amuyin sama sibuk kita niyo katan dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing ha mga karayawan amuyin tiap-tiap hambuk pahambuk dahing kato taniyo amuyin lipaton sin Allah subhanahu wa ta'ala pakaniya-pakaniyain tutungbasan insyaallah subhanahu wa ta'ala bangkitan niyo amuyin kumawa da pangadjian pakayon paginawabaran nato insyaallah subhanahu wa ta'ala inyan katantan mahinang nato puunan insyaallah subhanahu wa ta'ala dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dari waktu ini kumakita niyo pengajian dahin ha hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin pagpatumtum kato taniyo si mga pakarajaan gimajato halaw man nato habihayaon damikyan si mga pakarajaan susungon sing kita niyo masi-masi mga inikatantan di marakan labi-labi na tuod hasusungon waktu na labi imbugat niya ring sinjimajato waktu na to ini. Dahil hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Aba Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu fitanun القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. وفي رواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي ومن وجد ملجأ أو معادا فليستعذ. كلا الروايتين عن مسلم. In dua hadis ini kabaakan ha kitab Muslim. Jadi in perkala laung tasyabot doon hay ni perkala dan mabugat misan habihayaon jimajato lando na mabugat sabab karna amuin liukupan sin gumi ini laung ta iabotan sin pitna pagi anon pitna runhan duang kajinis aon pitna panukas sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga bariman in pitna kaibanan inyan long ta iqab sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga tao simusulang patuhan Rabbul Alamin. Uno-uno na tumpukan si manusia atau tisulakan si manusia in mga yan katantan aun dunhan mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala para tungon. Insyabot doon na ini fitnah. Kan nasambil biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sing Quran mahamulya
ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Pag mabuwa kamo atawa hali kamo sing ginawawaran niyo himinang pitna, himinang parkala, amunain panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin bang siya jumatuh bukon hadya ingkugdanan amuin mga tao naghinang kaniya buat malaingkan malapay ingkatan. Utang tambok kauman biha nahabihayaon lando malaggo impakaradyaan sabab nalapay ingkatan in tagalamo diban sinway lamod at kala inyan piyajato na sin Allah subhanahu wa ta'ala na inyan manjari kau imian tutukasan ang mga bariman bang biya dinin hukot si pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban inyan mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga sila amin simusulang patuhan Rabbul Alamin. Panawag-tawag doon haon subay kita niyo mag-ayad. Subay kita niyo muna-muna magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uning pag-iyanon pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-iyanon takwa. Laong si mga sila nagdihil kato taniyo pangadjian at taqwa an ta'amala bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Wa an tatruka ma'siyat Allahi ala nurin min Allah takhsha iqab Allah. Long ng pagyanon takwa amo na inhiminang kau simpagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan sin sahaya sin ilmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala sarta amuin nagmumuhut kau sintungbas dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian tinggalan mo impagmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala labay ring hasahaya sin ilmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala sarta yaon dun haon in kabuga mo atawa in paghalli mo ring ha iqab sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hamulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo timpagyanon impagyanon doon fitna amuin subay roon han tutog in pag-iyanon pagmabuka sa bunal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini mga katawtay manguran, hari pa kita makakadto pa amin hadis yaon. Doon hadya amin parkala ini, in tiap-tiap magpatumtum kato taniyo mga katawtay manguran, di na hadya inyan maig dain doon impanawag-tawag papagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal ladina amanu, ya ayyuhal ikhwatu billah, ittaqullah. Ya ayyuhal ladina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Yan. In kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala suway tutog doon kato taniyo. Iban suway roon haon in buga na to himinang sin ini makasulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. In bariman, in buga nila amun di matayma in amal nila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Na, laong niya, Waya ayyuhal ikhwatu fillah, ittaqullaha ta'ala wa ati'u. Ya kamu mga katawtay manghuran, hangan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtaat kamu kaniya. Pagtaat pa Allah ta'ala. Hati niya himinang sipyang daakan lumayo din ha. Yang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ta'atahu aqwamu wa aqwa. Sabab, in pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in tindukanan sa rayaw-rayaw sarta tindukanan sa hugot-hugot. Sa hugot-hugot tindukanan sin tiap-tiap nagpaparatsya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Iban hinang kamulutuanan niyo. Sabab in lutuanan sa rayaw-rayaw abunain pag-ianun taqwa. Wahdharu asbaba sakhtil jabbari.
Iwan hali kamu dahil nga mga parsababan sin hikarukal sin Tuhan Jabbar Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna azsamakum alan nari la taqwa. Tumtuman niyo in pamaranan niyo laung niya. Pamaranan na to ini di makasandal sin narka jahannam. Di makasandal. Inyan mga katotemuran. Amuan in pagpatumtum kato tanyo. Akan nasambil laung taim mga sila amuin nakawatok papag-agama. Nakauna rin kato tanyo ini. Mga babae pilihan na sabot doon hayan yung mga dayaw nila ha mga kabanahan nila. Dayaw nila hamin hasupaya ing kabuhianan nila amuin di makabutas dahil hakabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung hipagpatumtum nila habanan nila laong niya na pagkamamaid na gumawa ding haway ka na lumag kahuyanan na magpatumtum kailuin asawa sa rayaw-rayaw. Sa rayaw-rayaw babae, pilihan amoy in magpatumtum habanan niya. Laong niya biyak kato na rayang pagkakawayan manaw na tumtumahadya bihan. Kasandalan na mo in hapdi. Kasandalan na mo in hapdi sa hindi na mo kasandalan amoy in siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala di hadunya amuin bang kami makakaon sin kakaon haram. Kita kami lingkat sin mga pagpatumtum sin mga kababaihan na kauna. Ha mga kabanahan nila. Di na mo long ni kasandalan innarka. Bihan. Kasandalan na mo inhapdi sa innarka di na mo kasandalan. Na ibot-ibot bangkaw maglag kabuhianan kamo na subay-labay ding halal. Bihan. Na yan, hati niya in sila pag-uno, paghali ding hamin pit na rumatong. Hangkan na hambok po ng dakula singkita niyo impag-iyanon kabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bangkaw tutog doon ha pakaradyaan yan, ini kau halawang pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kau sintuhan Rabbul Alamin pasaran. Kita kau ring ha ayat Suratul Anfal ayat kau ha antag siyam parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim. Ya kamu mga amuin nagparat saya bang kamu nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala hati himihinang kamu simpiang daakan sin Allah ta'ala limalayo kamu ring hapiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala parsilangan. Unin pagyan parsilangan pagbiddaan sin mangi iban marayaw hati niya halawm hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa yukaffir ankum sayiatikum sarta kiparatun sin Allah subhanahu wa ta'ala im mga pardusahan na hinang niyo kasaan na hinang niyo kiparatun unin mana sing kiparatun tabunan sin Allah ta'ala in amoy in kalaungan kasaan sing kita hatat kala iaun kau tutog hapag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala mihinang sin piyang daakan niya limalayo ding hapiang langan niya na doon hayan bang aun kasaan haway piyag tuuran inyan katan kiparatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in amoy in kalaungan na hinang iban sin kasaan lang ta sarta lang niya wallahu dhul fadlil azim karena in tagdapo sing kalabbiyahan sin kita katan dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pakarayawan Allah ta'ala in tagdapo kaniya way tagdapur kaing kaniya na sarta haro kaing ayat Suratul Talaq ayat 4 wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra isiyusin nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala doon hayan
Hinangon sin Allahu Ta'ala kaniya in pakaradyaan niya katan labay reng hakaluhay. At niya maluhay ikaw inihiminang sin amuin aun doon haon taufik sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na, misan lang taabutan in hambuk manusia sin uno-uno na jumatukan niya, uno-uno parkala pit na kiyasuran niya, doon hayan, haamuin, yaon siya tutog kapag mabuka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, inyang katahan, halawang pamarihara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malupasin waktu niya. Bihan. But, biyay ta doon haon, haamin lang niya, sampay pa amin kahinapusan waktu si manusia. Abutan siya, si mga parkala, bangin siya nalapay si mga pakaradyaan pitna, haway pamusog niya, way pang lamod-lamod niya. Da sumagawa tutog in pagbabuka niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, doon hayan mga katawtay manghuran, insya halawm pamarihara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malahu." Wa fi riwayatin ajjalahu. Qil, wa ma ista'malahu ya Rasulullah? Qal, waffaqahu li'amalin salihin thumma yaqbiduhu alayh. Kita kamu mga katawtay manghuran. Apabila langnin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin ini aun maksud sin Allah Ta'ala hambuk ipon niya pakarayawan, long niya, ista'malahu, atawa hariwayat ajjalahu, usun na siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Long si mga sahabat, ya Rasulullah, unuin hati ni ista'malahu, hati niya pakayon na siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajjalahu, pasamutun na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in siya yun. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qal waffaqahu li'amalin salihin thumma yaqbiduhu alayh. Dihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik in amal niya doon ha amin marayaw piyag marayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pag ubos doon hayang pasal sin amin pini na siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pa karayawan amo hindi na siya makahinang sin mangi laong niya roon na yaon bugtuon na sin Allahu Ta'ala imanahot niya. Hati niya di na siya palukayon. Na, hati niya maksud doon haon, hangkan niya to hasupaya ini insya parihara na siya. Hakabuhi niya rin di halaw man sin ini dunya ini. Hati niya wayron na lupas. So, inyad to uson na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kaniya. Na yung pagyanon uson niya to, ingkatan sin amal, sin ipon, inyan katantan, aun hadya katubtuan, tiap-tiap adlaw. Tiap-tiap adlaw dum, aun hadya katubtuan niya. Wayroon amuin lang ta, ini hinang imbukon aun katubtuan niya. Bihan, siwo da in waktu mo mabut, kawan tagupat ka jam, iban sindi mabut, kawan tagupat ka jam, aun hadya katubtuan sin hinang. Hati nabis taon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala talos, jukop in amal. Yari in hadis, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na may takato taniyo. An Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu yuhaddisu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laysa min amali yawmin illa wa huwa yukhtamu alayh. Fa idza marida al-mu'minu qalatil malaikatu ya rabbana abduka fulanun qad habastahu. Fayaqulu ar-rabbu 'azza wa jalla akhtimu lahu ala misli amalihi hatta yabra'a aw yamut. Laong niyaroon haon bunal tuod in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda wayroon dahing mga amal tiap-tiap adlaw buat malangkan aun katubtuban niya aun siya ini jangkaan niya
Apabila lang niya masakit in bariman, doon hayan, inagis yung mga malaikat, patuhan Rabbul Alamin, Ya Rabbana, Ya Tuhan namo, abduka fulanun kad habastahu. Laung niya, Ya Allah, Ya Tuhan namo, inipon mo hikuan, nganan na si malaikat, harap patuhan Rabbul Alamin. Lingko mo siya laung niya. Kunin hati si lingko mo siya, inhati niya, di na siya makaigabay. Di na makapanaw, mantimpagyanon lang niya nalingko. Fayaqulu Rabb Azza wa Jal, ikhtimu lahu ala misli amalihi hatta yabra aw yamut. Laung niya roon hayaon, sintuhan na to Rabbul Alamin, pajoko paniyo kaniya, in amuin ammal na hinang niya, sampay siya kaulian, dahing hamasakit kaniya, atawa dahing hasakit kimugdan kaniya, atawa sambil abutan na siya sing kamatay niya. Hati niya, jukup-jukupan inamal niya, amo at tuindeng ha mga pagparakag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, wayrun lupas. Wayrun lupasin, amin waktu niya. Hatat kala, iaunin kabuka. Amin nagahali siya, singkatan. Himinang siya, simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakadar kakausan niya. Amin lialag niya indan, biya diin inhika, kugdan sin hinang niya, serta mabuka siya, amin malupas sinamal niya. Amin di dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pahala. Munting pagyanun mu'min. Na, doon hayaon long niya, inyaon dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, jukup-jukupanin, amin amal niya, amin wairun kulang. Hati niya, inyaon kataan, long ta, misan pa yung kaaunan sin tao, amin nasasakit, di na, way na misan panayon niya. Hatat kala, iabutan siya sim masakit, in siya halawang pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta halawang pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, in bistahon kaniya, joko pinamal niya. Biya na sinji madyato kato ha, mga waktu bihaon ini, sampay in katantan, di ta na mahinang in kabayan tahinangon, di ta na mapadyato in kabayan tahinangon, atawa padyatuhon, dahil mga diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena si paghali. Di tanahi katunay doon haamuin ini lang ta aturan piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di tahi katunay haamin luparagbus tabiyaksahan tapaginangon. In asal-asal in kita nag-aagad-agad umalop pa Allah subhanahu wa ta'ala, rin na makapag-agad-agad pasal sin paghali. Sumakawain niya to biwis tarasin Allah ta'ala kato jukup-jukupan, wayroon kulang niya. Na inyan katantang, longta, hama nga sila amuin, abutan si mga pagkaradyaan biya si mga bihaon, in kasusahan sing kaibanan, amuin, kabuhianan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tawa kabuhianan, amuin, siya baran niya maglugto, maglawag. Sumakawain janji sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya ba ita kato taniyo. Laung niya, doon hayaon, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Bangyaon tutog in pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, hinangandan sin Allah subhanahu wa ta'ala in paglaway sin rijiki harabon kaniya. Dihilan siya rijiki sin Allah ta'ala, amo hindi niya misan ini mapangannal biya dining karatong sin rijiki yaon. Sabab in Allah ta'ala ri mabaya laung ta in siya amoy in karapatan sin ipon niya. Haamoy in aundeng hamang hadis kud si beta kato tanyo. In parkala dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay na to hinangon. Yan. Laung sintuhan na ito, Rabbul Alamin, nadiskunsi. Ya abdi, khalaqtuka li ajli, wala tal'ab.
Wa khalaqtu kulla shay'in li ajlika fala tat'ab. Kita kau yan. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyapan jari takaw karna ko. Ano yung maksud niya? Piyapan jari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya makapagtaat kita kani. Wairong maksud do kaing, supaya kita makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magpatarang sin kasabun na landing Allah subhanahu wa ta'ala, in kita ipon, siya in tag-ipon kato. Na bang siya in tag-ipon kato, di niya kita pasaran, bang kita miya makadaha amoy kabayaan niya. Di kita, laung ta, masiya-siya, ha, kabuhit tayo ni. Umunting pagyanon, na laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyapan jari takaw karna ko, hati na magtag-ipon ka ko. Wa khalaqtu kulla shay'in li ajlik. Piyapan jari ko yung kataan, uno-uno karna mo. Hati na karna si manusia. Na, pala tatab. Di na kau mahusa. Di na kau mahusa. Pasal dumatong nahadya yung kataan. Dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, bangyan to nabatok sing kita niyo, amin tutog in kabuga, harap patuhan Rabbul Alamin, na inyan kataan Allahu Ta'ala in magpapatok kato taniyo pakarayawan amin piyag marayaw niya kato taniyo. Na inji matukato bihayaon lang ta na iabutan in liukupan sing gumini simpit na. Lang tabiya na balikan ko impit na, ada kala impit na yan panuka sa mga bariman, ada kala impit na yan hambuk deng ha mga ini mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa in amin siyabot ta hadis ka ina riwayat ni Muslim, labi in bugat niya. Sabab imbihayaon laung ta na in kita makapanaw pa isa baon pa waktu ririhil kato. Makajari kita manaw. Hama nga sila nagjajaga sin kahalan sin pagjato simpit na ini. Amuin kita nila rihan bang in manusia makajari na ka manaw atawari. Ampay ini biya ba itakato dahin kapiligruhan lando mabugat. Sabab hariwayat panagnaan biya doon haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dumatong laong niya im mga kapit na pitnahan. Hati na rin 5 taon pitna magdaratong. Uno yung mga pitna yan, wala biyayta bang ingan simpit na bang uno. Sa sumagawa, biyayta doon hayaon injumato. Bang dumatong yung mga pitna ini. Laong niya, al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. In naglilingkod, labi marayaw, ring sin nagtitindog. Hati na marayaw, in biya ng limingkod na hadyakaw. Bukod na kaw lumunsul, bukod na kaw timindog. Wal-qa'imu fiha khairun minal mashi. In nagtitindog, labi marayaw ring simyamanaw. Wal-mashi fiha khairun minas sa'i. Na, in nagpapanaw, laong niya, doon hayan, labi marayaw ring sinamoy in, laong ta, manglunsulan. Aw niyan, manglunsulan namin laong sin, ini bahasa sinug, way lang niya kahakikanan. Way roon katubtuban. Way kasabunnalan hinang maksud pamarayaw. Manglunsulan na hadya. Tumarayaw in amoy in timindog na hadya ka roon ha lokal mo. Bihan. In riwayat hamuok, labi rin dito hadto, imbugat niya, sabab laong niya, doon hayaon. Damik yan ni nagriwayat ini rengkan Abu Salama, iban ni Abu Hurairah. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, takunu fitnatun. Dumatong in fitna. Siyabot doon ini hambuk na fitna. An-naimu fiha khairun minal yaqzan. In fitna ini bang dumatong, labi marayaw in natutug daing sinbati. Wal yaqzan fiha khairun minal qa'im. In bati, labi marayaw ring sin nagtitindog.
Wal qa'imu fiha khairun minas sa'i. In nagtitindog labi marayaw ring sinamuin miya manaw. Paman wajada malja'an aw ma'adan falyasta'id. Na hisiw-siulong niya in maka batok atau makabaak tangkisan na tumangkis siya. Atawa bang aun doon haon kapangayuan niya tabang, mangayo siya tabang. Nahisiyo ba in mapatot pangayuan tabang? In bari iman kaingatan nila, mangisiyo pangayuan tabang. Sabab yung mga bari iman, inagi nila, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ikaw raya Allah pagtag-ipunan namo. Iban ikaw raya Allah yung pangangayuan namo. Singkatan susukat-sukatan namo ikaw raya Allah. Pangangayuan namo tabang ikaw raya Allah. Way rundukaing. Papirru ilallah. Pakoy kamu harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Sabab siya intagda po singkatan. Wayrong kapakuyan na to, ingkatan, singkad tuon na to ini, Allahu Ta'ala tagdapo. Misan imbaran na to ini, Allahu Ta'ala rain, tagdapo. Wayrong kapakuyan na to. So, wayroon dugaing, kad tuon na to, buat malaing ka na mo rin Tuhan Rabbul Alamin. Turoon da kita niyo haamuin, kabuka harap kaniya. Ag-ayad hadya kita niyo mga katawtay manghuran, sabab yung mga inikatanta, ni kaparihara kato taniyo. Daing hama, unu-unu katan amuin, piyagahalian na to. Di kita niyo mabaya kugdanan si mga pakaradyaan ini. Sumakawa im mga sila, ini nagpaparat saya, aparkala yan, na ini katantan, bang inpit na bukon ikaw'y nagpuunan himinang kaniya. At niya, intindukanan si mga bariman, daing hapamarat siya nila, iwan pangandol nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, inyan kikita da sintuhan na to Rabbul Alamin. Di malup pa sinamal. Iwan bang sila abutan habihanin pakaradyaan, in sila na biya sila sin amun miyatay long ta parang sabil. Bihan. Na im mga ini, mga katawtay manghuran, mataod din nga mga hadis, beta katutan niyo, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ammal na to, ayaw na to hikasusa. Ha mga pakaradyaan mang siya rumatong, yung mga pitna ini. Ha uno-uno pakaradyaan, bang in lokal na to, masigpit na pag-ibadatan, na tumutog kita niyo hapay. Sabab inyang kataan, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, aun tiyo tungod ni asal pakaradyaan sing kita, kataan. Biyayta doon ini, amuk hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, idha safara al-abdu aw marida, kataballahu lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha. Isiyo-siyo intimulak. Amulang itimulak siya karena impagtulak niya yaon, maksud, wala miutas doon haon inamal niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud niya, inyaon katantan, ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin. Na, atawalong niya nasakit siya, isulat da sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya da siya sin nakahinang sin amal jukuk. Wayrong kulang niya. Biya da siya sinamin yaon ha, hambuk lokal doon pag-ibadatan niya, yaon da siya, jukup-jukupan in amal niya. Kanalong Ibnu Abbas, tuba liman tala umruh wa hasuna amaluh. Sakba sa isablong niya, yung mga sila himaba inumul niya, sarta marayaw in hinang niya. Bihan. Sakba sa isablong niya in mga himaba in pangumulan, sarta sarayaw-rayaw in hinang. At inakimukugdan, doon haamuin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan kimukugdan doon ang deng hapaghali sin makahinang dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Paghali deng haamoy indi tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in amal ibadat. Naamoy adto mga katawtay manguran, haakam Islam,
in amuin pit na ini pagyanon labi ni mabugat dang sinja majato halauman na to bihaon. Labi siya mabugat. Sabab may ta di labi mabugat sin labi pamarayawin natutog dang sin bati. Hambok pakaradyaan yan tatalion sing kita niyo. Sin in jatuhan natawain mga pakaradyaan magsusung in waktu magsusung da isabin pitna sa kaino aun doon hayan ini Muslim bariman hababaw sing gumiini yan in pitna masi-masi yan in tutukasan masi-masi sin Allah subhanahu wa ta'ala na bangsa upama wayron na bariman wayron na Muslim hababaw sing gumiini na bukon na inpit na yan tulamod im mga bariman doon hayan di na sila malapay natighanon na sin Allah subhanahu wa ta'ala ing katahan amin im makapinda kuman amin mga tao mangi na inyan katagtan ug patilibon kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala habang mayan di kita abutan si mga amin waktu kay napusan sin waktu karna doon ha waktu yan amura in makaabot sin adlaw kiamat im mga sila amoy hindi na tayo maun sin Allah ta'ala inamal nila. Na mura-murahan mga katoy mahuran, inyad to pagpatumtum ka to taniyo hadya, insyaallah ta'ala, talo makakakita niyo runhan pamintangan, sin mga pakaradyaan di majato ini, nahibugso na to, impangandol na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta hinangon na to, inkakausgawsan na to, hinangon, pag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala atawa tumutog doon na pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala sibo da in ikaw himinang hapiang daakan sin Allah ta'ala pagtaat dengan niya sibo da in tinggalan mo yung pagmaksiyat karna sin Allah subhanahu wa ta'ala karna simbuka mo pagtaat dengan niya na rito mamaidako aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.